Kuma haja nyomba ya Meru TV ya NTETO aja muchene munene jwa kaunti ya Meru mwanka ara kunde ore ntuko ya narua kaunti ya Meru na Kenya ome ya kaunti ya Meru na ndeguru yonde nga kugwata ugeni mithene yetu ya NTETO utuko bwana arua kankonekeria jarato kuthuranirite aja mithene NTETO iri ntuko ya Jumamosi ya tariki 4 mweri ni jwa 3 mwaka ni jwa 2023 ningi kuretera NTETO iji bitagwa Nancy Ndogo. Tukiambiria ni ati mubunge wa Tigania East Honorable Mpuru Aburi Nandi nareganite na itua ria court gwitikiria kugurana kwa mbeu imwe nare Nandi arite jikire mambura ja gucokia nkatho nja kwa wekeriene na ria Mpuru augite onto bobobote agirite na negiutati na mikarire miturire na mimenyere ya Akenya nare Nandi etitana mbere na kuga ati onto bobo bokwemba kwithurwa boketoma mbeu imwe kana gutuma mugongo jokarega kuthojugita na mbere wona mbeu imwe yomba kwithurwa ikegurana nare ugite akagwata mbaru Honorable Karuma kire kuregana na NTETO iji Andams Mutorie wa Thirinja katwambiri nacio Kristo bakanisa mwanya chikatholiki parisha mekindori barabara kiche kumba kwithia wekinyethi mucho kuma bunge wa Tigania East Mpuru Aburi ntukwero ari kumba kwithia kirombera family amana kumba kwithira beba chokira nkatho kuma no tethio mbete kwithia kinankara kanisa Kristo baba kiwa gitumi na sababu yo kumba kwithira bakioni kubatiri kuthakirwa tamaromba kuma bunge Mpuru Aburi ni kumania no tethio mbete kwithia kibaninkira muno gutira kumba kwithia kibakira shireni ya Mount Maria erentereja mekindori ogore umoe tunde ne parishira mekindori wekewa kenene muhokire bautwe ne parishira na tula murungu ne bwa tonto bwa kewa ga ku wekire bautwe ure na mwekuro kwa jaujo na baku bwe family bwinde tonto ne twije kumo kagita tonto de manza da iji katosho ke tuke wa tanginya ya kagita kala mbe to totalio jala bombe kumbe to kwe botongere tie ya karigande ne parishira mekindori twije ina ninja na bwayo na no mwanka iwena enja ina maendeleo ikukula gewetikyo yari utu ya jaujo mena la shilain wana ngwira ulitete bwa ina manja mega kwenanto kumantere shonden kabone kwenanto couples beko kutula misa ngwira ulitete kanisa nerea itetarika ndio kinyaki oreo unde kweja mekindori ndethiro wete project twikarakara ingi na ingwete kioterio kiama gia parish council gia karanthe atakijite okwerencha kana gukwira tukake kana tukathithie o wengwa no initiate manto jariko mubunge Mpuru Aburi amana nkatheke kajuju Mpuru ibombeja kwithira bakiwa bageta na mbere kumba kwithira kirita ngwecha murungu ora bombeta kwithira bakiwa bakairitanĩria utire shireni kumba kwithira kwira buru twamioria father kinya kwe muchoro wa kwaterete yake ureta design yite eterete yake ureta design yite awe nya wakorete kyawe akiura kyawe na ningoro kyao na ora kyao tronethele inamba igako na haraka ithire mondan ithire mbio mondan kinyantu kwa to akwa tukariganwa akore twatura nduke to akwa tukariganwa father ndendo take time sia ku design yani njire mutharabo mithithia njira yendekete father to kumuto kona Yesu Kristo utonya aki ukora inkwenda kujokia initiative ya njire mutharaba ere project yekwa tuthithie njire mutharaba pio ja ore karie ya subukia sasa sawa mbere ya kuthithia barabara antethia kuthithia njire mutharaba Baudia Mpuru Aburi no mbete kwithira kiaririro mbete kwithira rugita na mbere manto igi ntomurume kura ntomurume ongi kana mtomuka kura mukonge ora Mpuru Aburi wete bono ntobotumba kwithira bugite girikandene society na akiomba kwithira akiwo nto bateri kwithira bukiro na bono tira buturomba kwithira bugite na mbere ndikuru netwa Kenya twarekana ya kugura mutana rungi uyu ngoma aimbio completely ngomeu iyo ni setani namba 1 utibu muthaka ora wo kwathi urene akaora muthaka banchiara loi
Baitavira. Utebo mwaro kwa tegori akora mwaro unge watu kwa mbeka loi. Kwa hivyo watu ni tule Katoliki ni tule Kristo. Sisi tukiwa wa Kristo wa Katoliki hiyo kitendo tumekilaani. Eti ya kwamba hakuna mwanaume na mwanaume kuwa na mapenzi. Hakuna maana ya mwanamke na mwanamke kuwa na mapenzi. Na hivyo ndio ni mporo mtaburi eti ya kwamba na support William Ruto kwa sababu alisema kwamba haiwezekani mwanaume kwa mwanaume mwingine. Haiwezekani mwanamke kwa mwanamke mwingine. Na toko la mandariko tumekataa hiyo mambo. Matiane betanda msmuturia wadhirinja ni bwega Adams Muturia nontobo wa NTETO na tugitana mbere naku iri ntuku ya gukungwira kithomo rutiri rwa South Imenti na kiathone kiria gigukari cukuru ya Nthaka ya Kanyakine Boys High School na aria hatongeria harimu na mwena hatongeria bagi ukaria na ba siasa bakugwatanirite ne ukwamba maua kithomo ntereji katika kaone gukari MC wa Bogeta East niwe Aaron Duranira na aria haugire ate atongeria baba bagatigira kithomo gigucokia nkathi yayo rutere rwa South Imenti Nkuruki nombete kuthora bakiuga ate gukurukira OBC ya kithomo ajande gurune bagatigira bakweja na mbesa kiri machukuru na kinyama uku kiri machukuru kagita gate kuraja. And they know the bursaries they have not been given out, and I pledge on behalf of the other MCAs to give support to this good and most important activity by giving students across the Meru County enough bursaries in the course of 2 weeks. So parents and principals, don't think we forgot you, and our chief guests, don't worry. Meru, we are safe. Meru, we've no fights. Today, Meru, we are sacking the priests of our evil governor, Kawira Mwangaza. My request to the chairman, please, when you go back, let's have TSC officials sent to Egoji sub-county headquarters and Bogeta Kanyakine sub-county headquarters due to the large number of the population that we have. And this will now enable our teachers to work better. No, it is true. I want our schools to do better as a member of this community. So, nilikuja tu kwa hiyo maneno. We want to congratulate those who have done well, the schools and the students. We can see the value of education. Do you see how PhDs talk? Hata vitabu wameandika. These are the kind of leaders we need in this country. People who can take us higher. Let us identify the talents, let us identify the gifts, and let us nurture those gifts. These boys and girls who have got C's, those who have got D pluses and the like, they are young men and women whose potentials will be properly nurtured and properly tapped. They can be great men and women who can transform the economy of this country. The transition is currently at 99%, and we are happy for that. But there are still a few who are out there, particularly Form 1s. We have about 300 who we cannot account for, and we would want them to be accounted for. Let them come back to school so that they can participate in education. I think in terms of quality education and excellence, we cannot forget about the role of education in bringing in values. Dr. Muturi talked about character, and it is true. Where did love go? Where did patriotism go? Honesty, peacemaking, all these wonderful values. And that is why education must be value-based. I believe that one will complement the standards we are talking about, the A's and the B's. That is very important, as well as life skills, making the learning environment child-friendly, and that education is lifelong. It's clear that money is going to be disbursed anytime, so there should be no panic. The books are being distributed for JSS, and the teachers, as
Chairman TSC has promised us have been sent and are still coming. In Eastern Region, Mheshimiwa, already we have about 5,000 who have been sent. So the teachers are coming. So let us hope. Let us have hope in our system, in our education system, and I believe all will be well with our learners. Ibwega nonto bwanteto cia kumantere cia Southiment na makithomo ikiombe kwithirwa gigikirwa na giete na mbere tukiuma imenti tutonye ntere cia buri na aria nabo akariba kumantere cia buri ntere mwanya mwanya kuma ntora mwanya mwanya cia ruirirwa rira gicigo mbunge kia buri bombete kwithirwa bena gintu gia gukenera kana matunda ja gukenera kumania na ngwataniro ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza na MCAs kana atongeria bawande ba county age babu ni nyuma ya gavana kwithirwa aigitwe kiriro kiaona kubagwa athaniria kana kwambiria mutaratara jua kubagwa athaniria mainya justima ntere iji Elsa Gakiwa Mutegi katumenyithie cio kuma buri. Nyuma ya wagibu wa stima gutwika mpanga na kurugamia biashara kathumba na kariba ruirirwa rira kumenyeria gukara muinduni ende thina ino chikinyete muthia nyuma ya gavana kubagiria methori na boboti bonge ndewe gutumira engineer na atongoria baruirirwa rira wikira stima ntere ino mbuge bwega muno nontoboa ngwataniro rira enderete MCA na gavana wetu na arua itokona twatinda na engineer o county ndene arurwa rera nonto boitabira biathithirwe biakana ntuko ijire biekuthithwa biaura kuma riu bie na miaka o ina bitakana lakini na arua engineer gutinda groundine na tono mbiti gututumira engineers ba floodlights ba mbi gutega thina na lyrics ya floodlights kwi rights ila chankana je kwa kome kwankana roire igwankana mataja ire jatigere jange jaire jareja kwenda gita kwenda kurekebishwa kiatutu agegwankana gitigere ta ijire itankene wetu atutumira engineer amwira neje akikishe mataja ruire rwarera jagwakana jonte na nio ngugiria atindite na arua mataje tu jaguchekwa jonte kuja mwingirobu cia ire jale mogwakana jangije sasa kabisa bakiaria nyuma ya kuthiuruka matura kathumba ntarino cia ruirirwa rira tongoria babugite kura batomba kurutha bagachokera nyuma ya kagita gatari kuraya roiboro na kaitha twetha gutina stima ende engineer beto bagasoka next week gutega na ria kethira ni gwankana na ire itwankana iuchia kaitha na nchoro iboro bakombe kurekebisha na kwina issues twetha twerionga roire tokorionga roire market tugwita tutwa market tugwita gakome market tugwita nchoro iboro market na kaitha market na ke market uchionde ire itombe gwankana ikaitha na nchoro iboro nonto na chogotoria stima tombe kumenya thina rere ende engineer go promise go soka kaire na karekebisha kere market yuinge ruiri gwankana ta ijire igotigara ijire tuto market igwankana nijire akitigere kwa komi gwankana chionde na tokona bidabia na thina biomba ikuthithwa na bingi bidabia atigaria bikwenda chenjwa mata kinabia engineer agweta iko bichugurikira kenda ya jabi chenjwa so nde na makinya loko chetu ikethea chena security na gutethera kwena obua utuko nonto nande okethea gugea kana bwa gaja kawaida kambuga ibwega nonto bangugira yomba witika KMCA na ngabana bagwatanirite ganira na twalikani uju jale ngirobu chiete igeta cirekebishwe nikenda jagakana kuma wandini aruirirwa rira gicigo mbunge kia buri ngiripotera Meru TV nyokambitaga ki Mutegi. Tukiuma ntere cia buri twite mwanka ntere cia egembe na ndenare nabo akariba kioro kia muote njia gicigo mbunge kia egembe central bashumirite na ndena kuromba MCA wao ombe kwithirwa akibathondekera barabara iria bakuga ni thukangite muno na nkurukini betete na mbere kuromba bagwatananirwa mainya justima onto bure bakuga ni botomaga ana bakainyere karire bakuthithia mathomo jao utuku na nkuruki akariba bane barombete kuna kerwa kana gutethirwa na ruji rwa kunywa ntereji murithi waba enacio twapitaga thire kuma kioloka muote
mathina ya tukilukira muno batwe tutena barabara ndene njia ward ngoromba mweshimi wetu twithire barabara nonto muno rira kinyange kuruyitite matanete nire kuria thina muno nonto mwegura tika mateka bikibiki utengale yombo okeloka boyele batwe thine nge twenyo Burundi erowe athirikane batwe nara betheli kioloka mutega jebetheli itorindite meberethi ende rodi rotwatile ko ritarwe chendi yero kelangire betheli witro betheli anilesi nanga batu turire toroje rutererura ponge nabwo batu tukwenda sibitari ntureje kalimbene ikwe kristima se last mile na wo musie yoga na mustima wo musie yoga na mustima lakini batu ke olone last mile batu ora thirikare ya Jubilee ya ure nitwe na Meru mwanki batu totomba wikirwa itukwona ntora inge imbinge sietorwa ikingi bia wekira stima lakini batwe itoti nyuma nonto stima siekirira cia barabara ake lakini cia mesie itekiri bora bonge kore barabara yumete kangeta taotene talingene yumete au ekena maya toro konto mwendro ya choka ebati kwenama monka ya tora marioni barabara eu ni omwe na mwera nanto ina obare ma na bate kuona akulukira kinya bare meta bia kora bio bateona bio kamata kinya bikibiki itekela ito kuona njira imwe ichiokelo na bikibiki lakini eu etombo kelo nyi bikibiki etombo etera kinya ntiri kinya ngombe chiongwa ichiebere barabara eu kwou barabara eu ni yakaya itigene na twaromba kinya yo tubwithirwe kweya kwanu botethia bweyete na Rwanda lugweta Rwanda lakini tuwaikiola muti na twina thina nene kuma mathireti-ini tutena makanisane botoingira barabara ere kuma mathireti-ini okinyekiola muti tutona barabara yetawekarira lakini tikarira nekiola muti kwanto kingo tuteita tuya mwiri olilaba botoingira barabara kenda tukona njira mwasimiwa kenda Murungu agutharima nonto turiana baku twimbe weke kanara weka akaku otoeka amwe na Murungu agutharima tawekirukire kwina mwe mathireti-ini yete u ciana etero pio itekiene yetia au kila mtu athura MCA u akamirukira ametia twamutethia twenje yani kenda yombo tura mwanka iciro na makere enge ni ekia mesa ndie tore limoro hivyo yake ndana ametomba ikuendelea boya. Tukiuma ntere wibwega sana twite na mbere na muthenya jona arua ekro ba CWA ba kanisa ya Katholiki bathithirie mambura ja kuriongera mabatire mambura ja kuthithikite kanisani ya St Joseph Diocese ya Meru aja muchene munene jwa Meru na arenande Father Murungi acokeretie ekro baba nkalo na wetia rede wa ekro baba abarombete bombe kuthorobagita na mbere ne thithia riri ria kiao na ria mambura jagitikaga o mwaka gashari katonenkerie tio ekuru banda cia Meru CWA naro ni bombete iguciumiria ara bombete gwita gukethia babatiri bao bomba igwita bariongera na bomba kubagurira gitikia mbesa inyingi ya million Father Murungi ura bomba kwethirwa agitana Bible apostolates nombete ni kwethirwa akiaraniria na andiki ba NTETO aria berite Bible apostolates ni ombete kuritanto kuraja muno na bomba ikwerewa Biblia nkuruki nontu ibomba gwita kuthomithania nya tumyankine bara bombete kuthomera Bible apostolates igwega chore bakwa ndo bwakweja uturiongera tukethia na mbere burumbeta wa Father David Murungi njari misheni etagwa ya igoji iresi ya twana to twinge na haro twatinda na ekuru paparishi yetu ya cathedral na mission yao ya nayo ukari ya kweya utorera no tutoriana bao na batero onde dairwa aye mwana wa gikundike antoka bakothithagia una arua ni thithia bathithagia o mwaka
na tukoigwa ibu bwega kena na njira utumba kurita nguine tunganirwa ingugi ira twainenkanire kuritira kanisa antu jeje jamba ibo apostolate twajwambiririe on a serious note mwaka junge twai baba mukemwe emeritus marehemu Benedetto 16 mwaka junge tajwa mudhure Paulo 208 to 209 na atwambiriria bo bwega a high note in the diocese of Meru twambiririe Bible apostolate aitumbite kumiritana in our 80 dinaries tutigerie mwe tutungania na antu ibakwenda mugambo yuyu wa Murungu muno Nkorokici arende nawe akiaria Mrs. Ndurima nombete igucokia nkatho ni untu bwae kurura bombete igocitaniria na bomba kugurira batiri gitigi kiega kiria bakaraira bauma kuritana service ni kenda bakomba kwithura bakinogoka naria inkwira mwathani bwega muntu bantu kwimba ucitukari nayo ira tukijete kulaita batiri betu na kubalela na kubaletela present kana zawadi na zawadi ira tuliye kuroba parish tomba kubaletela ni agite niyo tuona niyo bakoninji na tukubaibaga muno kiria kuru wala bomba tukibia na tukianalwe kiria muno tomba kwaliria ni mantu jathere ndene ya mishi yetu kanisa yetu na inyana ria tugwitira nkiripotera Meru TV mbeta General Sakaseri ndiro tererwa diocese ya Meru St. Joseph's Cathedral Paris. Ibwega sana gashari nonto bwa NTETO yu na union kuona nkeingira NTETO chetu utuko bwana aru nkatho cha mwanya nonto bwa kugwatanira nani kwambiria tha imwe mwanka tha iji ni tha ithato ikurukite na ndaika 24 inde ngakwendera uraithiria bubwega bwa Meru TV mwanka ntuko ya juma ine kire mubango jua toringe ime ajandene ya Meru TV ngagutiga na rugono ruthuraniri ni mwandiki wetu wa NTETO kumanterechia egembe niwe Faith Mukiri onkonja na kumuthuranirite rugono rwa mwanya rwegie iombe na aria nterechia egembe na rakwena ngai wa iombe kana ngai wa kirimara akoba kathoro agigutariria NTETO ni ntena jange tiga kumara dene ya studio ngakwendera egita rethonge nimbetagwa Nancy Ndogo utuko bubwega Niombe nikire rwendo ro kire arukire kataitere nyonyi kiamba Iombe ni musinyore mwirio Yoembe North County ya Meru ni kuntu kwina ontwera bwakwa na nikire rwendo ro rweto twina mse mla na uran niwe mukari wa kuntu ko na mumenyeri wa musiyo Yoembe atwikie ikinya kwe kinya kenda kuwata rono tareriam na ende mse mla ne tomi kontoko kwetero Iombe na ibao bakwetera kwa nonto kinyane musiyo arethi kurabareta ng'ombe ntiri na kinyambori konyorwe kontoko bai kwa ba oncha ruru bai bwa na chumbe ala bai siruru na ruru abugado banyeda chero terori niyo bari terembi Iombe wetonya kwena muteyo wetolera na ne muteyo na mibo muno na yuma konto kwena riowa na muteyo ni yo bati koringithia na kiongo mbere utonya Iombe ne tomi ne imbikiona nelia kemanto ya batwe ikemila twethire na kinya windo ri kiuria kiumonora ndori tomi tutunga lerare nimbi nderwa ni mantu yara wa ya yotia alerene timo tot mantu yonde aria non tote kuringa o tia lerene riko eyi mantu ya Meru wa ukumie Iombe nonto towe muchiongai ni muchiyambi yongai Iombe kwena mera kathomba ira itumairo ni ndethia sete kunyoroi kwena njira ya ntiri na kwena njira ya ng'ombe na kwena mwirio yo amburi
ne tominyumo isi ciathurana na kumenya mwiria tambori ikamenya mwiria yoni yumbatira otonyayo ntibatira otonya na mwiria nyo ng'ombe na ntiri ikamenya mwiria yo yumbatira otonyayo ngatonya na mwiria yo mburi wasitirima ni ciathukanire na ciathiaca barabara ire ibatire mburi ikathiaca mukinyo yayo ng'ombe ikathiaca barabara yayo na kinya ntiri ikathiaca barabara yayo ni tumi ara kwi mĩĩrĩ ĩthatũ kwĩ mwĩrĩ wa ng'ombe kwĩ mwĩrĩ wa mbũri kwĩ mwĩrĩ wa ntiri na tika kwende bire ya kuungana utewira cia biungana nika kutuikao nyimo kethe ntiri utekona ntiri ne kamatite ne mbari na o ya kulukira na ng'ombe kulukira ka watu ende kuri oete watu uriku na kuri na okuti kuri na mitio ira ntiri kaitia ikamatite ya yora na chui mwere ni nyonjere mburi ira nyonjere mburi ira nonto mburi tera thina nyonjie yanyo kwa hivyo kuntu kwina njira aya njira nge kaila ka nge yombe tekala kotwita mwere wa mburi kala kauka witie mwere wa mburi na kire untwire mwana mware kwire atebati ni utonye yombe rirare kire ntuko ciawe na ni tomi kana ni mbibyomba kukarika kaitakara mwana mware atonye yombe akari untubu na mwana mware wembe kana ni mwana ura wa musiyo yombe no kuona kuno antu baraba ciari yombe ibaba ciari yombe baraturita abongui ugethro abokari ura bokara atirutha kwi yombe ariana ati ukuma kura ari na ukuma ibubuwe muno mbo kuwira we tebo ene we bati ukuma na Meru bakiromba nibo wanga iwe yombe na ngai wa kirimara na ende ngai wa yombe nikabwitikitie ngai wa yombe na twire musiyo na babu ani obrombaira na ni obwitikitie ngai wenu ani ari yombe bado kinyato kuromba tuwa ngai yombe ngai enjambene ngai ekirimara ende ngai yombe ne eri no tuwa yo imuchio ngai ende to yukirite muno bati atori bakono na kantu abainge ba Meru batiania bonde bonka Meru ibe yakorora ngerenga ikono kethe ni arombi babange ba Biblia utim kanisete yakono mbote mirete yakono kuromba mbi kuromba murungu kuno kwa hivyo tuyuita muchio murungu ne yombe kwina mawatho yara mtu abati kuthiatira yake ntwire kikalo chanyo bati tuma mwanka twa itanange kwitawa kalacha mbere marisabiti nara manto ine yake tamaduni tete wana nakyo kiukuru kira kiongwa na mbere uma muyombe nimbio bati ni kuthiatira na imtu ukari obatu kwethira ena rutha rokwa muyombe na imbibi uma yombe na nio ntu yombe rina ndoi mianya na rangi mianya na isiambi na imbi tethacia watanira nani mukirio nkunza kire sunsi kiu kingi kia ruono rwetu umenye waya bondui na nimbi bidha rikuma yombe